Badwam so de Adom TV so yeguso ya yedi apomode ho enkomo na enematena CD sabre na me Alhaji Vision Herbal Clinic mpanimfo na ebetwetwe nkomo uti Vision ne kwa obi nkyerɛ sɛne esitie nanso enye ani no nko a ne ma hodo bebre ka ho bienu ti na mpanimfo yi age adwa ya me no mo etwetwe nkomo na ɔhwɛ me table yi nso so atemu sɛ no de yayam de yabɔ de yahoma de yeduabena ni nyina wo ha de na eye Alhaji ankasa atena se sanso ena opanyini ba ko di ntintima ya resa bia honso atena se na omo ebetwetwe enkomo mpanimfo mamwache mamwakwa ba ye na amane Alhaji me sha se mfiri wo ho afisia panso afinkomati afise se na de da yakoma so nyankopon ayamaye nyame ne hene na bronya de na Alhaji Vision for mu di jaye bronya de de ayaresa ho nkomo ne be jamo esa se bronya Alhaji mini bronya nso de moya ma me doso bi frame fi UK Alhaji bronya de ne esa se nyuma na ye no ye bua amanfo nye Ghana hanko wi asafa na ba bia Japan nyina amanfo de bronya de fi obi Alhaji Vision ne wajiji abom we are wajabi wa ha na yes de amanfo online na me hu se masa niam lai powder enuabena de ya chechire de ya bo de ne de ya yo we dey no kre medical introduce me ho kakransa me din a obo am jisu traditional Dr. Alhaji Ahama Idris na opanyin kwanche for me na me da Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center me okoko memory hayanti brebia obi a wayera bia bedu Joy FM hape ne de na ba no pe kwa me ba nipa bebe obetena hakransa na me man kwala de omako okay Alhaji Vision me ya branch bia me nya daje tsa me na nanom na ase ahobrase ne eni die mu mu kire me abibidro sa bidro me ka se ya mamre na amane enti wontimi fiti prekopa bo ngradan mu ye de wo penye de MP ko obeja amane sa na haban enubra enusi na twedi amponyankopon abo no efiri wutrase ebesi wo na ase ye wo haw bia ewo nipadua no ye wo ho haban bia ye adwuma but se wa anye amamre ne amane a wo fa sa haban na anye adwuma enti Alhaji Vision mi ankasa na me bo wurawuram na ma fan haban enubra enusi na maka bom enti we say obi a wo eye problem obi ho ade wo kire wo hu obi so ho aben na wo hu obi anu sie ni sirisi ese etaba so glaucoma na amba so obi ani no oprosasa na ye call obi so ho asabi obeda be sori no na nya chi ayeden apegya obi so ho asabi okasa na enka ayeden ewo nanum we na twedi aponyankopon da roma we eyen haban enubra enusi e makomako 5 na me dia yesa adwuma no enti obi ho eye problem ehun nya so kwakọ ye operation e so obi hu Alhaji Vision obi so ho kwa no ye operation wona ni ba ko na aka ba ko the enti akoye operation omra Alhaji Vision Herbal Clinic bedin haban enubra enusini obenum na fa veins na yi ebo eteni glaucoma na eden ewo wani so ma ye bebre adansidi koso adansidi free UK adansidi free Japan USA Spain any France for there Alhaji Vision adansidi wo ho bebre na kokoya ya boboyi kokoyi so ye sabi obi okwa wapa wo wonya na wodi na no ye din oni oba na so we ya wadru nso bebre ye no ma me ye bebre awo no de sunsumu ya je free wonsem obi timi kwa ware na how bia beto no so why lab se just can doctor se kukudam ni biefo hwe no enso no na ontumi hu Alhaji Vision se bra kokko memre Adom TV dan kese na chi na adanside ni yeden koso sa wa Alhaji Vision Herbal na dubra na da so ho no dubra wa yem fa typhoid no tonchen yem fa stomach ulcer tonchen obi okwa yare bi woni yem wa ko ache entumi nko na se sadua we se tam ho na me fa kwan ya me fa so a menya sadua we owura mu a anka ba enwanwa enti obi ayefunu yare bi aton so aye kwankro an wa ko a enche no Alhaji Vision se wontu na monye den emra kokko memre Adom TV dan kese na chi na omagina yaresa yanko panyini yenso ho de esi wanim ho no mo ansa na yaso ya bobo ba ko bi e pa cho we ni ye maame mu a omo sisi omo jonku onanti kra no agya ne mpa bo ho ne nsa no ne na no eye ne tititi obi ho woda no obesori si a eye din se obesori we yen haban enubuna enunsini eye makomako 9 ena maka bom enti obi o sciatica problem bia ma nkoda machine bi nso amiensa bebre akoda machine si so ye dia wasa na masisi wai babutu ase kura yes we yen haban a wo benom eye veins modwuma eye nkase nso modwuma twedi aponyankopon da misi adanse die bebrebe na yesi baby atumi wo na chinije nyeden eni ho na so obo modin ni nyina so beba enti bia na no pe wo kumase oboase sunwane takrade oti region 4 etiemi ashama ne tema 4 tiemi na no pe ya
bomodi na fa number no na me pa show metima bo number yes number no 0242 812 0242 812 426 and 0502 187 178 0502 187 178 but obi na obi tie bi na no pay sabi okọ private ohun moja ewachiri enti amane sisi ye ne ya amane beman so nye de enya adwuma na sade me ka chim se koko e yare bone ani hu hawa ye ke e fa ye koko na me dika ka chim se obroni ni koko aduro ya bibiduro ena bibiduro so e amamre ena amane enti e fa hi na obenya abibiduro a yaye amamre ne amane aguso e Alhaji Herbal clinic ena bebu so se fa hi na won so e koko memre atuti da besenchi Nese ofa kakra be si Joy FM. Obi a be hunu bia be tisa se ofa Alhaji. Odo be fe kire ha na odo ma Alhaji. Na wa ye ohun aduabusia numbers no ene good screen ne so no. Mo obi ntwero ma wo de want me ntwero fro ba no. No me twero ma san se Alhaji aka wasem pa. Ne ho nso na bibiduro ya ahodi wombo no wo benya de wo se on pese obi bebu nti ono nko a. On tompeten ga na ho na won hwe. Badwam so ne wa Adom TV. Ye dan ye ho batew. Ye ba nkoboro e bia ka chire nko ba bia me ba sisi a